Yn y ras i aros yn yr uwch gyngrair, dyma gêm fwyaf tymor hyd yn hyn. Edrych i fyny eto am y rhediad gan Ben a Mŵn. A Mŵn! Oedd hi ar y linell! Oedd hi ar y linell gan Jack Thorne yn wirthiol i Aberystwyth. Wel, dyle fe di roi Pontypridd ar y blaen. Oedd e'n mewn ar gôl, ond gwaith gwych gan Thorne. Lewis, at Cummings yn croesi Davies! Yma Pontypridd wedi cael ei heiddiant. Cummings yn croesi, a Tom Davies yn penio lawr, heibio i Turner. 31 y funud wedi chwarae, Pontypridd 1, Aberystwyth dim. Oedd wedi bod yn dod, a gwych o gol, Cummings lawr yr asgellau. Mae'r croesiad yn un campus. Yli pwysyn amser i rediad, diolch yn fawr, mae hwnna'n un hawdd. Lewis, mae'n y gymorth gan Flint, ond mae'n mynd i hunan. Lewis yn troi, at y bosib pella o John Owen yn hedfan mewn, ond ychydig dros i benne, ond dechreuad pwrpasol gan Aberystwyth ar ddechrau'r ail hanner. Evans yn croesi, mewn eto, mae Lewis! O, mae'n arbediad rhagorol gan George Radcliffe. Dyn ni'n mynd yn ergyd gorau yn y byd, oherwydd mae'n gyda canolbwyntio, mae ar ei droed anghywir, dim i'n cryfa ganddo fo, yr un chwith mae ar, mae'n gyfa hanner. Camgymeriad, cyflwyno'r bel i Aman, cyfleiddo bli'r mantais. O, gwaith da gan Turner, ond... O, mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. A dyma Lewis. Lewis at Danny Williams, ac yn y diwedd mae Curtis Rees yn codi'r bel dros y trawst. Arbediad arbennig gan Turner, ond y bel yn cael ei chlirio oddi ar y linell. Ergyd gan Danny Williams gath ei chlirio. Cystadleuaeth tennis yng nghanol Ca. Un cyfle oedd angen ar Aberystwyth, ond un cyfle hefyd ar Pontypridd i ddwyn hi. Owain Jones rhwng reit lawr trwy'r canol. Canavan mae'n gofyn wneud y dacl. O, fe nath e'r dacl yma di ildio'r meddiant. A dyma Davies eto! Arbediad rhagorol gan Matthew Turner. Dyma'r tafliad, dyma'r cyfle. Steph Davies ymlaen, bel yn cael ei chlirio. Y Miracle Cosby Thorne, bel yn gwyro, mae'n cael ei harbed gan Radcliffe, a mae allan am gic gornel. Wel, nath y gadwyn isel do i'r postyn cyntaf na, nath i'w cael gwiriad. Eto mae'n arbediad campus gan Radcliffe yn y gol. Cic gornel Kirkman. Hwn yw y cyfle ola dos bosib, mae Turner i fyny o'r cefn, nôl gan Anderson. Anderson eto! Oh my gol! Gol i Aberystwyth! A'r gol geidwan i Matthew Turner sydd i sicrhau pwynt i Aberystwyth! O, allwch chi ma credu'r peth yn hyn. Drychwch ar y golygfeydd, y gwyn gan Radcliffe, gorfoledd i Anthony Williams. Pwynt gwerthfawr, pwynt anhygoel i Aberystwyth. Wow, wow, wow! Sbia, gwiriad, a sbia pwy sy'n sgorio! Y golwr yn cael y cyffyrddiad bychan, fatha bod o'n ymosodwr yn just anwesu heibio'r golwr. Na chdi glinigol. A, drychwch ar ymateb cefnogwyr Aberystwyth. Chwiban ola Nick Pratt o'r Prynhawn. Mae Matthew Turner wedi sicrhau gol a phwynt euraidd i dîm Anthony Williams. I think we battled hard, we put bodies on the line, we put balls in the box. We had 3 or 4 bodies done injured, I mean 2 subs first half. And we've just done to them what they did to us. In fact, they scored 2 late on, so it's justice, I suppose. But at the end of the day, it's another point and we move on. Matthew, I've been thinking of what to ask you. First one, have you ever scored a goal in your career before? No, that's my first. That's definitely my first. And hopefully the last, but you never know. What was going through your head when you saw the ball hit the back of the net? I don't know. I just froze, I think. It just happened. I didn't know what to do. I didn't know what to run off. I didn't know what to do, honestly. It was incredible. Well, I mean, that's 3 games now unbeaten. Out the relegation zone. No, we're looking up, really. I mean, we want to try and get as close to that 7th spot as we can and stay up as a club. Andrew, that must feel a little bit like deja vu. What is it with Aberystwyth and Ponty and late-minute drama, but you guys are on the other end of it this time? Yeah, we're massively frustrated.
You know, look at the chances we've had. I mean, we should have put that game to bed. Even the last kick of the game, we've had a 3v1 on the edge of the box and we haven't taken a chance. And so always, if you don't take your chances, there's always an opportunity for your opposition, and that's what happened today.